Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uway ni Samla di drugs, ubla syakem henen kamir, nakadong down gate Nongpoh. Ula Phasi no iladi, hene ka step hakapor kumbak hendashteng, hapo ka kamra de cabar, jangka under trial prisoner, cell ka civil hospital, hakanong ba shalong. Ya uni ubla klatna latip kerteng kumuravi sunar, apru prasnam kerta, ubredu ubasa hakadong down gate Nongpoh. Kuman si pentip kindat Samla jang kadang Nongpoh proper. Hinen kamiet keliyok ban kem yakilai ngot kinong di drugs but uwe ubla suban nang khai. But yakini kasnang kala aitina syagi bor pulit jang Nongpoh police station nakamta ban penong jing tokit. Uwe ni Samla ubla yo ban kem hadin na pelat na hadin ba omshim na lap AA na kamet ke jong u. Hadin baki bor pulit kiladep ban kem lara ningkong yikiti kilai ngot Shah civil hospital Nongpoh nakamta ban le ke medical check up. Rehadian belasyam bikidan ya kata ka withdrawal syndrome. Kumta ki doktor kila bathana banra Shah civil hospital Shillong. Bat kumta labu yaki hapok ka kamra UTP cell jo kate ke jaga ajing sumar.